Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mudukurikiye mukomeje kuba natwe muri aka kanya. Nizera neza ko mukomeza kugenda mubana natwe muri aka kanya. Ni inkuru ishimishije cyane ku Banyarwanda ndetse no ku Banya-Uganda, by'umwihariko abasanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bava mu Rwanda bajya muri Uganda, abava muri Uganda baza mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru atugeraho nuko guverinoma y'u Rwanda imaze gutangaza ko ku itariki 31 Mutarama 2022 umupaka wa Gatuna uzafungurwa. Ni nyuma y'uko Lieutenant General Muhoozi, umuhungu wa Perezida Museveni, umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka muri Uganda, asuye u Rwanda. Bakaba kandi unasanga ari ubushake mu gukemura ibibazo rwagiye rugaragaza. Nakwibutsa yuko kuva muri 2017 u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza ibibazo bitandukanye byo kuba Abanyarwanda bafatirwa muri Uganda bagafungwa, bagakubitwa, bakagirirwa nabi, ndetse n'ibindi bitandukanye by'uko Uganda ikomeza kugenda ifasha abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwabigaragarije Uganda igihe kirekire, ndetse biza kubaho n'ubufasha bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola bwo guhuza Perezida Kagame na Perezida Museveni, ariko Uganda iza kugenda igaragaza ubushake buke cyane. Ariko kubera uruzinduko rwa General Muhoozi Kainerugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, ibintu bisa nkaho bikomeje kugenda bijya mu buryo. Kuva rero ubwo u Rwanda rufashe icyemezo cy'uko rufunguye umupaka ku itariki ya 31, ni ukuvuga ku itariki ya nyuma y'ukwezi kwa mbere 2022, u Rwanda rufunga umupaka w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda wa Gatuna. Abanyarwanda batangire bajye mu gihugu cya Uganda bakoresheje umupaka wo hasi ku butaka, bateze imodoka zitandukanye. Ava muri Uganda baza mu Rwanda biremewe, ava mu Rwanda bajya muri Uganda nabo biremewe, nk'uko u Rwanda rumaze gushyira hanze itangazo ryemewe muri aka kanya. Navuga ko rero ari ikintu cyo kwishimira, navuga ko ari inkuru nziza cyane ku Banyarwanda bashaka gukora ubucuruzi mu gihugu cya Uganda, cyangwa se ku Banya-Uganda bashaka gukora ubucuruzi mu gihugu cy'u Rwanda bakoresheje ubutaka bwo hasi. Byose navuga ko leta y'u Rwanda yamaze kudohoka nyuma y'aho umuhungu wa Perezida Museveni, Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi, umuhungu wa Perezida Museveni, agiriye uruzinduko mu Rwanda. Uruzinduko navuga ko rwagize ikimenyetso gikomeye cyane, aho anagira ibiganiro na Perezida Kagame w'u Rwanda, ndetse navuga yuko ibingibi bitangiye kuba umusaruro w'ibiganiro bya Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi ndetse na Perezida Paul Kagame. Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zibandanya gukorana n'inteko za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya abagwanya ubutegetsi bwiwe bo mu mugwi ADF bakorera ku butaka bwa Kongo gushika bazimanganya. Perezida Museveni yabitangaje mu ijambo ryo guhimbaza imyaka 36 irangiye ashitse ku butegetsi muri Uganda. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari muri Uganda. Mu ijambo rye Perezida Museveni yashimangiye ko ibibazo by'umutekano muke mu bihugu bitandukanye bya Afurika kimwe n'ihirikwa ry'ubutegetsi n'igisirikare bitangiye kugaruka ku mugabane wa Afurika ko biterwa n'ubutagira intego imwe mu by'umutekano. Aho niho yashingiye ashimagiza Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi wemera igisirikare cya Uganda UPDF kuja gufatanya n'igisirikare cya Kongo kurwanya intagondwa za ADF. We are working together to stop that little problem of ADF. ADF is nothing. Turimo gukorana na leta ya Kongo gukemura ku kabazo gato ka ADF. ADF nubusa tuzabanisha. Barahangaha baratsindwa. Umutwe LRA wa Joseph Kony wari urahangaha nawo turawunesha. Kwirukira muri Kongo bakica abavandimwe bacu bakagaruka hano rimwe na rimwe bagatera ibisasu, ibyo tuzabihagarika burundu. Reka nshimire Perezida Tshisekedi watwemere kugira ngo tujeyo dufatanye gukemura ako kabazo ka ADF. Uyu muhango kwizihiza imyaka 36 igisirikare cya Museveni NRA gifashe ubutegetsi wari watumiwemo Minisitiri w'ingabo wa Kongo Gilbert Kabanda Kurenga, wari waje afite abandi bamuherekeje barimo abasirikare bakuru. Museveni yavuze ko umutwe wa ADF umaze imyaka 20 muri Kongo wica abasivili kandi ukanasarura imyaka y'abaturage irimo kakawa, kimwe no gucuruza amabuye y'agaciro bacuruzaga bakiye mu bari bahagarariye umutwe mu miji ya Beni, Igoma hamwe na Kampala kugira ngo babone amafaranga abarwanyi boherereza imiryango yabo no kugura bimwe mu bikoresho by'intambara. Museveni yongeyeho ko hashize igice cya mbere cy'urugamba rwo kurwanya ADF ko hagiye gutangira igice cya kabiri.
Kubijanye no gushira hamwe ingufu zo kwirinda ku rwego rw'umugabane wa Afrika wose, Museveni yavuze ko abategetsi bamwe badafite ububasha bwo kubaka igisirikare gikomeye. Avuga ko Uganda yiteguye gutanga umusanzu muri urwo rwego. Now, I would like to really invite the African people, leaders, to sit down. Reka nsabe abayobozi b'Afrika baze twicare hamwe maze dusangire ibitekerezo by'ukuntu twakubakira hamwe ingufu zo kurinda Afrika yacu. Bitabaye ibyo ibirimo kubaho ubungubu bigiye kudusubiza inyuma cyane, kuko abayobozi bamwe b'abasivile bananirwa kubaka ingabo z'ibihugu byabo zikomeye, hanyuma intagondwa zikinjira muri ibyo bihugu zikabyigaruriza, maze na cya gisirikare kidakomeye kigahirika ubutegetsi nk'uko byabaye muri Guinea, Mali, n'ejo bundi i Burkina Faso. None se nk'abo basirikare batatowe n'abaturage, ninde wababaza ngo basobanure ibikorwa byabo? Ariko hano mu by'ukuri tumaze kugwiza ingufu. Ubu tunafite abasirikari 6,000 muri Somalia bamaze gukora akazi katanejeje cyane, kuko dukorana n'abantu badashaka ngo tugere kure. Bashaka ngo duhinge agace kamwe k'umurima, ntabwo bashaka ngo duhinge umurima wose. No kubera iyo mpamvu twibanze mu migi gusa nk'uwa Mogadishu. At least to deal with the towns in Mogadishu. Nyamara ariko ku kingabo za Uganda muri Kongo, akanama k'inteko ishinga amategeko gashinzwe umutekano karaye kanze kwemeza ingengo y'imari ya Minisiteri y'Ingabo isaba gushora muri icyo gikorwa. Abadepite baneze leta kujana ingabo z'igihugu hakurya y'umupaka itabamenyesheje, bakemeza ko binyuranyije n'amategeko. Ariko Minisitiri w'Ingabo Jacob Oboth yavuze ko nta tegeko ryishwe, ahubwo ko bakurikije ingingo y'itegeko nshinga ivuga ko umukuru w'igihugu ashobora gukora icyo gikorwa akaza kumenyesha inteko ishinga amategeko nyuma. Muri iryo jambo, umukuru w'igihugu yagarutse ku myaka 36 amaze ku butegetsi, agaragaza ko hari byinshi byahindutse mu iterambere ry'igihugu, ubuyobozi bwiza n'umutekano. Ariko bamwe mu banyagihugu siko babibona. Mwarimu muri kaminuza nkuru ya Makerere, Profesa Mwambusya Ndebesa, yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter agaragaza ko Museveni yageze ku butegetsi igihugu gikennye n'ubu akaba kigikennye. Anavuga ko hakigaragara ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu, ndetse ngo nta n'icyahindutse cyane muri serivisi zitandukanye zirimo n'iz'ubuzima. Avuga ko igisirikare gikomeje gukoresha ingufu mu gufunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko byahoze Museveni atarafata ubutegetsi. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Mu Rwanda habandanije urubanza muri sentare yungururizwamo imanza ubushikiriza amanza buregamwo Paul Rusesabagina n'abandi bantu 19 areganwa nabo. Asumta Kabo yari Kigali niyo nkuru adufiti. Kuri uyu munsi wa kane wiburanisha ubushinjacyaha nibwo bwongeye gutangirana ijambo bugaragariza urukiko ko abaregwa 12 barimo Nsabimana Karisti uzwi nka Sankara, Nizeyimana Mark, Ndagijima Chrétien na Mukandutiye Angelina bagabanyirijwe ibihano bijya munsi y'igito giteganirijwe icyaha cyakozwe. Ubushinjacyaha buvuga ko kuri Nsabimana Karisti Sankara bagaragaje ko yahamijwe n'urukiko rukuru ibyaha 5 byakozwe mu buryo bw'impurirane mboneza mugambi byakozwe mu mugambi umwe w'iterabwoba. Gasobanuye ko igifungo cy'imyaka 20 yahawe kinyuranije n'igifungo cy'imyaka 25 cyateganijwe n'itegeko. Ubushinjacyaha busobanura ko Sankara ibyaha yakoze byahanishwaga igifungo cya burundu, ariko ko yireza akemera icyaha yagombaga guhabwa imyaka 25 y'igifungo aho gukatirwa 20 nk'uko urukiko rukuru rwabikoze. Ubushinjacyaha busobanura ko urukiko rukuru rwahanishije